Nizere ko mumeze neza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Buhuru Boy Entertainment. Uyu munsi turi ku itariki 6 ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2026. Tuje ahangaha mu kiganiro Star Zone. Ni ikiganiro tubategurira aho tubagezaho amakuru arimo kuvugwa muri showbiz, amakuru arimo kuvugwa mu myidagaduro, amakuru avugwa ku byamamare bigiye bitandukanye. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Wibuke gukanda subscribe cyangwa se s'abonner kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mu makuru y'uyu munsi turaza kukubwira ko Rihanna n'umugabo we A$AP Rocky bakomeje kuvugisha abantu benshi nyuma y'amashusho yabo yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye barimo kubyina mu buryo budasanzwe. Turava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuze hano mu Rwanda tukubwire ko Miss Muyango Claudine uyu nguyu agiye guhanwa n'inzego z'umutekano. Turaza kurebera hamwe ngo ese byagenze bite. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni muri leta ya Florida hari restaurant yazanye gahunda idasanzwe aho abakiriya ngo bo muri iyo restaurant bagiye kujya basangira bambaye ubusa. Hari n'andi makuru menshi cyane tubafitiye agiye atandukanye. Wowe icyo usabwa ni ukubana natwe muri iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Olivier Harerimana. Mbahaye ikaze, reka tugaruke mu kanya. Reka tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye. Amakuru yacu reka tuyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Rihanna n'umugabo we bita A$AP Rocky. Abangaba barimo kuvugisha abantu benshi cyane bagiye batandukanye nyuma y'uko hari amashusho yabo akwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Abangaba bombi babyina mu buryo budasanzwe nk'uko ubibona hano kuri screen yawe. Urabona ko amashusho y'abantu barimo kubyina mu buryo budasanzwe. Aya mashusho yafashwe ubwo bombi bari bitabiriye ibirori bya Grand Cadment Day. Ibingibi ni ibirori bisoza iserukiramuco rya Crop Over Festival ni muri Barbados. Hari ku itariki 4 Kanama muri 2026 ni muri uyu mwaka. Ahangaha abaturage baba bishimira umusaruro w'ibisheke, dore ko nyine muri aka gace ibi birori byari byabereyemo. Igihingwa nyamukuru bagira ni igihingwa cy'ibisheke. Ibisheke nicyo gihingwa nyamukuru, ni ukuvuga ngo iyo byeze bo barabisereburira. Nahangaha mu Rwanda mu gace runaka ntavuze izina bazapanga umunsi bajye baserebura ibijumba n'imyumbati. Na gutya nyine tugapanga tugaserebura ibijumba, umunsi mukuru w'ibijumba. Tugarutse hano mu Rwanda, Miss Muyango Claudine uyu nguyu agiye guhanwa n'inzego z'umutekano. Reka turebere hamwe ngo byagenze gute. Polisi y'igihugu yatangaje ko igiye gufatira ibihano Miss Muyango Claudine uyu nguyu ngo yagaragaye mu mashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ku munsi w'ejo. Hari ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani ni muri uyu mwaka turimo wa 2026. Yagaragaye mu mashusho ngo atwaye imodoka nta mukandara yambaye kandi yari arimo no kurira mu modoka. Ibintu bitemewe, gutwara imodoka utambaye umukandara ntago byemewe. Ibi bintu mugomba kubimenya, mujye mwirinda, mujye mukumira icyaha kitaraba. Buriya nkatwe iyo dutwaye nubwo umukandara waba wacitse
washaka n'imigozi ukazirika, ariko nyine tukabona ko wiziritse. Reka tuve hano mu Rwanda dusubire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari resitora yo muri leta ya Florida, ni hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi. Iyi ngiyi yatangije gahunda idasanzwe, aho abakiriya bayo ngo bemerewe gusangira bambaye ubusa. Ibi ngibi ngo byakozwe mu rwego rwo kubafasha kunezerwa no kwizihirwa igihe ngo basohokeye kuri iyi resitora. Resitora zabo ziba zirenze, ntabwo zimeze nk'izi ngizi tumenyereye hano iwacu mu Rwanda zo ku mihanda. Reka resitora zabo ziba ziteguye neza, ziri ahantu hatuje, ku buryo haba hari pisine, ku buryo wajyayo ukarya, ukoga, ukanaryama uri muri resitora. Iyi gahunda yatangijwe na Classy Soirée Steakhouse. Iyi ngiyi ni resitora izobereye mu gutegura inyama. Iyi resitora iherereye hariya mu mujyi wa Hollywood, ni muri leta ya Florida. Bagira resitora nziza cyane zitameze nk'izi ngizi z'iwacu. Hano iwacu ho kugira ubone resitora ifite pisine biragoranye. Kugira ngo ujye muri pisine ngo nukuba wagiye muri hoteli. Aha ngaho ntago ariko bimeze. Urumva ko rero bazanye agashya. Ibi bintu ntago bisanzwe kujya muri resitora ukahurira n'abantu mutaziranye, mwese mwambaye ubusa. Ni ukuvuga ngo nyine ubwo ngubwo hari n'ibindi bintu nashaka kuvuga, hari n'ibindi bintu ntazi bizajya bibera muri iyi resitora. Umva aya magambo: Abanyarwandakazi ni bamwe mu bagore beza nabonye muri Afurika no ku isi yose. Hari umwe nakunze mu byumweru 2 namaze mu Rwanda, kandi ni bimwe mu bihe byiza nagize mu buzima bwanjye. Icyakora ntibyagenze neza kubera ko nagombaga gusubira muri Nigeria mu gihe uwo nari narakunze atashakaga ko nsubirayo. Ibi bintu nizere ko mubyumvise neza cyane. Aya ni amagambo yavuzwe n'umuhanzi bita Timi uherutse gusura u Rwanda. Uyu nguyu yahishuye ko yavuze ko ubwo yarari i Kigali ngo yabengutse inkumi nziza cyane y'umunyarwandakazi. Yabana imeze neza kabisa, irimo neza. Noneho ngo yagerageje no kuyitereta, ariko ngo urukundo rwabo ngo ntago rwigeze ruramba. Ntago rwigeze rumara igihe. Gusa iyo nkumi ngo yari nziza cyane ngo yari yarayibengutse kabisa. Yarayibengutswe. Ni ukubenguka. Bazi Kinyarwanda baze batubwire niba ari ukubengukwa, niba ari ukubenguka, baze batubwire. Uyu muhanzi rero ngo ubwo yarari hano mu Rwanda ngo yakunze umukobwa, gusa ibyabo ntago byigeze birangira neza. Indi nkuru tugiyeho, mubanze murebe iyi video. The one word that stays with me today after this wonderful event with the wonderful industry event with the musicians and the sector is joy. Joy, because that's what music gives us, all of us. The Minister of Health who was here today talked about how music is medicine. Music can be medicine. Music heals. So there's power in there that we need in our society, that we can use to help us deal with the challenges that we're facing. Today we're working to ensure that there's no illicit or dangerous alcohol in our society that affects youth, that affects grown-ups, that affects everybody. Even for the alcohol that is legal, and how people can
consume it responsibly. And music is a channel through which this message can come through. And the artists that we met today are committed, they are creative, they want to work with the rest of society so that we can build strong communities, strong families, and a country that we can all be proud of. Uyu nguyu mumaze kureba ahangaha, uyu nguyu ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda bamwita Yolande Makolo. Uyu nguyu yavuze ko umuziki ngo ugira uruhare rukomeye cyane mu kuvura imitima, ngo no kugeza ubutumwa bwubaka no gushyigikira gahunda zigamije kubaka umuryango nyarwanda. Noneho yanashimangiye ko kandi ngo abahanzi ngo bafite uruhare rukomeye mu gukangurira urubyiruko kureka inzoga zitemewe, uri kumva, no kwirinda ibindi bintu nyine ngo byabangiririza ubuzima. Ayo ngayo ni amagambo y'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, ngo Yolande Makolo. Izina wagira ntago ari Inyarwanda ariko ni wacu. So reka tube dusoreje ahangaha amakuru twari twabateguriye muri Star Zone y'uyu munsi, nahangaha tugiye kuyasoreza. Nge mwabanye muri iki kiganiro nk'ibisanzwe, nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Mujye mwibuka gukanda subscribe cyangwa subscribe hano kuri Buhuru Boy Entertainment, kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Cyo nakubwira cyo nuko ahangaha haca ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye by'amoko agiye atandukanye. Tugira ibiganiro byigisha inkundo, uburyo mwakundana nyine inkundo zanyu zikaramba, uburyo wafata neza umukunzi wawe, ibintu wakora umukobwa agahita agukunda n'ibintu wakora umukobwa agahita kwanga, byose mbese tuba tubifite ahangaha. Mujye mwinjiramo indani nyine tumuze mudusure murebe ibiganiro byinshi twagiye dukora. Tugira ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye birenze, byigisha ku buryo wabonamo amafaranga ukiri muto. Ni byinshi cyane nyine tu. Reka tube dusoreje ahangaha rero. Mujye mwibuka gukanda subscribe cyangwa se sabone. Turabakunda cyane. We love you. I love you. We love you so much. Turabakunda cyane. Mwebwe mujye nyine mudukurikirana ku mbuga zacu zigiye zitandukanye. Kuri TikTok ni Buhuru Boy, Instagram ni Buhuru Boy, Facebook Buhuru Boy, X naho ni Buhuru Boy, n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. Aho wadushakira hose no kwandikamo Buhuru Boy. Iki ni ikiganiro rero Star Zone, ni ikiganiro kiba kiganjemo amakuru arimo kuvugwa by'umwihariko mu myidagaduro. Gusa tugiye gupanga ukuntu tugiye kujya tubazanira n'udukuru duke two muri siporo, kubera ko n'ubundi siporo n'imyidagaduro ntago bitana. So reka twongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.